روجلاتی کوردستان ویکیپدیا ئازاد. ڕۆژهەڵاتا کوردستانی ڕۆژهەڵاتا کوردستانی پەرچەی کوردستانیە ku di nav sînorên Îranê de ye. Jimara neştecihên vê perçeyê Perçeya Kurdistanê zêdetirî 10 milyon kes e ku nêzîkî 1,5 milyon Kurd ji Herêma Xurasanê dijîn. Ziman Sarava gelê Rojhilatê Kurdistanê Soranî, Kelhorî, Bextiyarî, Kirmancî, Hewramî û Lekî ye. Dînên xelkê Rojhilata Kurdistanê Sunî, Şîe, Yarsan û Cihûn e. Evnîgarî Ev par ji Kurdistanê ji 6 herêman pêk tê: Herêmên Bakur, Herêma Mukriyan, Herêma Erdelan, Herêma Kirmaşan, Herêma Hewraman û Herêma Lekistan. Ji bo her herêman em ê vîdeoyekî çêbikin. Dîroka siyasî Rojhilata Kurdistanê mekoya şoreş û serhildaniya ku di sala 1945 de yekemîn partiya siyasî ya Kurdî di vê perçe li Kurdistanê li navenda nasyonalîzma Kurdî bajêra Mehabet dê ve ava bû û di sala 1946 de jî tenha Komara Kurdî bi nava Komara Kurdistanê li ser destê Qazî Muhemed di navenda Rojhilata Kurdistan bajara Mehabet hat ragihandin. Rûerd Rûberê Rojhilata Kurdistanê 175,000 kilometre çargoşe ye. Çavkan Rojhilat herêmke çiyayî ye. Rojhilata Kurdistanê ji van navçeyan pêk tê: ji Bakur, Berbe Başûr ve navçeya Mako, Urmiye, Soma Bradost, Bêlewer, Mukriyan, Erdelan, Hewreman, Kirmanşah, İlam û Lekistan in. Heger mirovekî ku di balafirgeheke de bi jor ve li Herêma Rojhilata mêze bike çiyayên bilind û daristanên gur dibîne. Di navbera wan çiyan û baniyan de deştên rast û biber, cem û newalên bi av hene. Çiya û detên herî girîngên wan navçeyan jin Bakur, Berbe Başûr ve ev in: çiyayên Çilikan, Sarıtaş, deştên Soma û Bêlewar û çiyayê Reş, deştên Urmiye û Wergever. Çiyayên Mukriyan, deşta Şarwêran, zincîra çiyayê Zagrosê û li başûr çiyayên Şaho, Dalaxanî û Paraw, deştên Kamyaran û Maydeşt, çiyayên Wişnerankî û Mezin û Spî hene. Piranî darên Mezî û Berûn e. Di nav wan de darên mêwe jî hene, wekî Henab, Bihîv û Hirmiye Kovî, Akasya, Erxewan, Spîndar, Soreçinar, Berû, Mazî û Mêxik. Her wiha du mêw, Xox, Qeysî, Gûz, Hinar, Hirmî, Guyêj, Bêlalûk, Sêv, Gelaz, Bihok û Sincû jî hene. Li herêma çiyayên Qendîl û Zagrosê baran zêdetir dibare. Hebûna baran û berfê li çiyayên Kurdistanê bûne sedem ku cem û kanî pir bi av in. Havînan li Kirmanşahê germahî digihe 35-45 pilehî. Germtirîn bajarê herêma Qesra Şêrîn û Mêhran in.
سارترین باجار بوکان و سنن سارترین باجار بوکان و سنن تفستانان لوان باجاران سرماده که بنی گیمکسی بینج پلی زنجیرا چای زاگروسی چای زاگروسی لگلی شین حتی گلی آلان جو کردستان ها روجلات و باشورا دبه وکی تخوب زاگروس ریز چای کردستانی نه جه باکر و بر به باشور جه آگری حتی لورستانی دوم دکن او حتی حرماس شهر رازه دچن دريجيا زاگروسیج 1000 کیلومتر زیده تره بلندی آوان وشتارنه کیو 4700 متری در باست که دوی حرمی ده جباکور بر به باشور و چیا پارلدن لباکور چیایم ساحندو سبلان ببرفن برفن وانجی پاییزا پیشن حتی داوی بهاره دمینه ریزا زاگروسی بر به مزوپوتامیا و لنابرا گلی شینو آلان ده بلند و دوژن لی ده نابرا بدینان و موسیلی ده نزم دبن داده کون 4500 متری لعالی روجلات 100 متری بلندتر جی هنه گلیه شین 2806 متریه جبرویه که ده اندافا موسیلی ده جمعین روجلاتا کردستانی داده کبن باشوری کردستانی به تایبتی زی بچوک لحرما مکریان و بانه گلک آف و جمعین دن جی برهف دکن و لحرما سردشته ده جی گلیه آلان در باسی باشور دبه آفو بنداف ولا أورمية دكفر روجلاتي باجاري أورمية قرغي روجا بايوي بس شك تخوبي روجلاتا كردستانية درجايا وي نزيكي 1140 كيلومتر و فرهيا وي جي 500 كيلومتر قاضا وي 6000 كيلومتر چارگوشيه کوریا و 6 و هنک جه دگیجه 15 متری در باستکه تناف گوله ده چند گراف هنه لی یا هری مزین گرافا شاهیه گولا زر باره در نزیکی باجاره مریوانه دورو بریوه دشت و چیا بنه بدارو داوینه دريجي آوي 5 كيلومتر و فرهي آوي جي 2 كيلومترية 15 متر كورة آفا گولا زريبار شيرينة و ماسي تيدا دجين بنداف بوكان لروجلاتا باجار بوكانية كو 500 مليون متر كوبيك آف دگره و 6000 كيلووات انرژي ده حريما روجلاتا كردستاني بسيستما إدارية إيران ده شونا سيستما ولايتان ده حريم هنه هروها كردستان ده 6 حريم باكور مكريان هردلان كرمانشاه إيلان لكستان بوران خراسان حريما باكور اف حريم جتمي اراس دست بيدكه وحتى دست تابيل دوم دكه دوی حرمه ده نافچه اورمیه بازرگان ماکو سوما برادوستو سالمازه هنه حريما مكريان برانشار محابات حريما اردلان اف حريم ساقز دست بيدكه وحتى كمايران دوم دكه في حرمه ده باجارين ساقز بانه ديوان دره تكاب بجار سنه مروان و كاميران هنه حريما كرمانشاني اف حريم جه كاميران دست بيدكه وحتى شهابات ديچه دوی حرمه ده باجارين بيستون پاوا سنخور روانسر شاهانه ساهانه
سرپیلزها، ماهیدشت، کرند، قصر شیرین، هرسین، گلانگرد، شهابات و جوان رو هنه. هرما ایلامی اف هرم جه شهابات دست بیده که و حتی سرپیل و زها دوم بکن. دوی هرمی ده باجارین ایلام، نفتشا، مهران، ملک شاهی و ایوان دست هنه. هرما لکستان اف هرم جسینه دست بیده که و حتی کودشت دوم بکن. دوی درم هرمی ده باجارین سنه، هرسین، کودشت، نورهوا، آلشتر، کنگاوار و درشهر هنه. هرما گوران جواکوری روژاوای پارێزگەیە کرمانشان و دەڤەرا خانەقینێ لە باشووری کوردستانی پێک بێ. باژارên girîngên vê herêmê xaneqîn Serpêlzeha و Kirênd, Gilangerb û Qesra Şîrîn. Ev herêm bi kevneşopî warê Kurdên Kelhûrî, Lekî û Hewramî axil bên yarsan e, yên ku xwe malî wek gûran binav dikin. Herêma Xuresanê Kurdên Xuresanê ku nêzî 1 milyon kes hene, fermana Şah Ebasê Sefewî ji Kurdistana Bakurê hatine koçdan, onha li bajarên Bucnûr, Urçan, Semelqan, Şêrwan, Radkan û Kelet dijîn. Hem jî li gor hin çavkaniyan nêzî 300,000 kes jî li bajarê Meşhedê hene. Bajarên Rojhilat Mirov dikare bajarên Rojhilat ji Bakur ve ber bi başûr ve wiha rez bike. Basirgan, Ûtûr, Mako, Rûmiye, Şino, Nexede, Piranşar, Mehabat, Şehîndij, Bokan, Tîkap, Seqiz, Zerdeşt, Bane, Dîvandere, Bîcar, Merwan, Sine, Qurve, Pave, Revanser, Kamayran, Sompûr, Serpêlzeha û Kirin. Maideşt Kirmanşah, Tehene, Kengaver, Hersin, Şahabat, Nefteşa, İlam û Mehran. Li gor sîstema Îranê herêmên dî: Azerbaycana Rojava parêzgeh, Kurdistan, Kirmanşan, İlam, Hemedan, Lûristan, Xorasana Bakur. Çarmihal û Bextiyarî